أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا يا إلهنا من عبادك الصالحين. Itukbar na to pamahasot siya Allah subhanahu wa ta'ala insa taod-taod pagsarang syukur insampurna pagsarang syukur patuhan tanyo Rabbul Alamin karena yari kita masih biubusan sin Allah subhanahu wa ta'ala ni'mat masih kita biubusan sin Allah subhanahu wa ta'ala kasambusin pamaranan kahamong hayahawakto amuin mapakaita apag-ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab mataod mano siya kiakkalan asabab sin dua ni'mat yan. Nagsabdain Rasul sallallahu alaihi wasallam ahadis riwayat sin Imam al-Bukhari dengan hadisin Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua ni'mat lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kiakkalan natipo nalusungin kamatauran sin manusia asabab sin dua ni'mat yan ala wahuma lang sin Rasulullah as-sihhatu wal faragh amunain kasambusin pamaranan kalasig kakasay iban kahamong hayahawak tu wala nila napakay apag-ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ring hasawabiyat tumakataw tay manghuran haaka ma Islam. Yari kita nyo bihaon, bulan Ramadan, bulan mabarakat, bulan tiya pagtamba manambasin Allah subhanahu wa ta'ala in karayawan halawman niya. Hingga in bariman apabila siya makahinang makatunay sin ibadat halaw man sin bulan Ramadan tungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin tutungbasan lipat ng lipat apabila aun musim hipagpapatawad sin ibadat amunay nin musim niya karna ding di bulan Ramadan hiasag sin Allah subhanahu wa ta'ala in sa taod-taod dirihilan niya pa mga bariman. Piyatanam sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga mu'minin maghinang marayaw halaw man sin bulan Ramadan. Intanda niya, yukab sin Allah subhanahu wa ta'ala in kalawang-lawangan sin surga. Tiambol sin mahasot si Allah subhanahu wa ta'ala in kalawang-lawangan sin apinarka jahannam. Yukutanin mga syaitan. Sambil mamungin ka malaikatan halaw man sin bulan Ramadan, ya baghi al khairi aqbil. Ya kaw nagmumuhot-muhot pahinang marayaw, ya kaw nagmumuhot-muhot lumawag karayawan sung kaw amoy nin wakto mo. Inbar iman ding ha mga sipat niya subay siya daran nagmumuhot-muhot pahinang marayaw. Inbar iman apabila aun hinang marayaw
amin manjari siya pajatuhon, manjari paragbuson kabakan min bariman maglumba-lumba madto. Huminang kaniya. In bariman daran siya nagmumuhot-muhot pahinang marayaw, di siya pagsumuhon, huminang marayaw. Bihad to sipat sin bariman. Nasabot ta hadis. Riwayat sin Imam at-Tirmidhi. Denga hadisin Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, lan yashba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Di pagsumuhon, di pagkansubanin bariman, hahinang marayaw sa hingga sadya, inhinapusan dagpakan niya amo na insulka. Sabab daing di matanto sin hambuk ipon in siya lapas na hakabinsanaan, apabila in siya yato na halom sin sulka. Naasuboy ni Imam Ahmad radiyallahu anhu, mata yajidu al-abdu ta'ma raha. Kuno kabakan sin hambuk ipon, inmattan kasanyangan. Inarisin Imam Ahmad radiyallahu anhu, inda awwali qadamin yada'uha fil jannah. Hawakto, hitikang na sinhambok ipon in sikim niya palom sin sulka, daing doon matanto niya na insiya yaon lapas hakabinsanaan, sarta maghula-hula na halom kasaddapan. Inbariman daran siya nagmumuhot-muhot pahinang marayaw. Daran niya miyumuhot-muhot, in mga parakala amuin mahinang parosababan, ikadawhat niya, rida ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin mahinang tiranan hikasud niya palom sin sulka, iban hikalapas niya, ding haapinar ka jahannam. Jari niya makatotay manghoran haagama Islam, iban ninyo kita mamusok pangadjian, maniyo-tiyo, ha jambangan sin karayawan hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayat sin Imam at-Tirmidhi dengan hadisin Muad bin Jabal radhiyallahu anhu, namungin Muad bin Jabal, qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni 'anil nar. Inarisin Muad bin Jabal, ya Rasulullah, baita iya kulong niya sin ammal, amuin hikasud, mahinang parasababan, hikasud ko palom sin sulka, iban hikalayo ko deng haapinar ka jahannam. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, jawab niya kan Muad bin Jabal, laqad sa'alta an 'azim. Bunal to din pangasubo mo yan ya Muaz, para kala dakula. Inyam pakaradyaan dakula bukun ula-ula. Bang tadungdungan marayawin pangasubo sin Muad bin Jabal, in ini manunjuki, sin amuin pagmuhot-muhot ni alando pahinang marayaw. Amuin pagparulin niya, humati. Rasul sallallahu alaihi wasallam sin ilmu amin kianughara kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala bilang nabi. Damik yan manunjuki raysab, in pangasubo sin Muad bin Jabal, hakaparuk niya magbissara, hakapanday-pandikal niya maghimumungan, karna in haupo-haupo, pangasubo sin Muad bin Jabal para Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyantog sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iban na ajaib kanya in Nabi, hay ingat niya mga subo. Hingga nakapamungin Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alta an 'azim. Bunal tuodin pangasubo mo yan ya Muaz, pakaradyaan dakula. Inyan bukun ula-ula. Karna in pagsud sulka, iban kalap pasanding haapinar ka jahannam, in ini pakaradyaan dakula, in sababan niya, amuna in paragbuson mo hinangon hitunay, indaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban aniban, intiang langan sin mahasot si Allah.
sumagawa hadalam bihadto in agisin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alay. Bunal turin siya yadto maluhay, hahisiyo-hisiyo na in paluhayon kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang panamungin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'budullaha la tushriku bihi shay'a. Pagtag-ipunan min Allah subhanahu wa ta'ala, ibut ayaw mo siya sa kutuhan hang sulag uno-uno. Inbayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'bud. Fi'lun mudari'. Sumagawa in siya bima'na al-amr. In siya fi'lun mudari'. Miutang siya habubutangan nagsuy-suy sumagawa in ma'na niya pangdaak. Adala an sigatil amr tanbihan ala anna hadal ma'mura ka'annahu mutasari'un ilal imtisal. Miyallingin Rasul sallallahu alaihi wasallam hapagpakay sigatul amr tanbihan pagpahimati sin indiaak na yaon amuna in Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu ka'annahu mutasari'un ilal imtisal. Us-us niya ramagtoy paragbuson hinangon hitunay indaakan kanya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hangkan wala naghajat in Nabi sallallahu alaihi wasallam umusal sigatul amr. Ta'budullaha la tushriku bihi shay'a. Pagtag-ipunan min Allah subhanahu wa ta'ala ayaw mo siya sa kutuhan hang sulag uno-uno. Wa tuqimus salah. Iban tindugan in sambahayang 5 waktu amin fiyardo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tu'tiz zakah. Iban tunayan in zakat. Apabila on arta mo, yanugharaan ko sin Allah subhanahu wa ta'ala mabanus arta. Sarta miabot na siya pahad, jangkaan amo in mawajib na kay mo in magpagwa zakat, subay mo siya zakatan. Watasumu Ramadan. Iban puasahon mo, in bulan Ramadan, biasin bulan amo in kimugdan kato tanyo bihaon. Watahujjul bait. Iban magnaik haji ka pa Baitullahil Haram, bang mo kakausan na. Jawaban sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu, hapangasubo niya, tungod haamo in ammal ibadat, mahinang parasababan hikasod sin manusya palom sin sulga, iban makalappas kanya deng haapinar ka jahannam sin pagtauhid, pag-ibadat hakatunggal sin mahasot si Allah, iban pagtunay ha mga kafardo anamuin wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sin sambahayang zakat, puasa iban pag-hajj, karna in mga amal ibadat ini, amo ininhinang sin Allah subhanahu wa ta'ala para sababan tiranan, hikasod sin bariman palom sin sulga, iban hikalappas niya ding haapinar ka jahannam. Karna in Allah subhanahu wa ta'ala na mo nga hadis qudsi. Riwayat sin Imamul Bukhari. Ding nga hadisin Abi Hurairah radiyallahu anhu, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Wayron uno parakala amin mahinang parasababan hikasuok marikako sin ipon kolong sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin labi kalasahan ko, labi kasuban ko amal ding sin amin fiyardo ko kaniya. Doon man jawaban sin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Mu'adh bin Jabal hapangasubo niya, wala timubtob ding didto, in pagmuhot-muhot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mamando ipahinang marayaw. Biyasin sa kaula-ula kikita niya, harwa mata sin Mu'adh bin Jabal amin hambuk sahabi yaon. Biyasin kikita niya, mawaya pa in Mu'adh bin Jabal magpaganap, magpadukang sin ilmu panghati ding ha Rasul sallallahu alaihi wasallam.
hangkan mapuasya tunamungin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Muad bin Jabal, ala adulluka ala abwabil khair. Nabaya kakaulong niya, panduan ko pakalawang-lawangan sin karayawan. Akay ba ng riwayat sin Imam Ibn Majah, ala adulluka ala abwabil jannah. Nabaya kakaulong niya, panduan ko pakalawang-lawangan sin surga. As-sawmu junnah. In pagpuasa, taming mo ding haapinar ka jahannam. In maksud sin puasa ding di puasa sunnat. Karena in puasa amuin wajib fiyardo sin Allah subhanahu wa ta'ala nasabot tanakaina. As-sawmu junnah. In puasa, mahinang mo taming haapinar ka jahannam. Sabab in Muslim amuin nagpupuasa, nagpapagang siya sin hawa nafsu niya. Bukun hat haram amuin lialayuan niya. Bukun hat amuin yaram sin Allah subhanahu wa ta'ala in tiyatagahan niya. Walaupun amuin halal, in karya salin niya halal, piyapagangan niya rin hawa nafsu niya haadlawan sin bulan Ramadan, pangagad niya hadaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Ibanin pagsarak ka, makapugna siya sin pardusahan. In pagsarak ka, makapugna sin pardusahan, kama yutfi'ul ma'un nar. Biyasin kapugna sin kayo apabila siya kaasaran tubig. Ampain pardusahan, amuin pugnaon sin pagsarak ka, amuin papasun ni in bakkas niya, amo na in mga pardusahan sibi-sibi, tumaallok pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karna in pardusahan dakula mga kabair, wayroon makapapas ka niya, malaingkan amuin taubat sampurna. Adapun in pardusahan, amuin tumaallok siya pamanu siya, wayroon makapapas ka niya, wat malaingkan, subay magrida kay mo amuin manu siya kiadusahan mo. Subay kaw maapon sin manu siya amuin kahinangan mo kasaan. Tiar tanto siyabot in pagsarak kading di isin in siya mamapasisin hinang pardusahan, maingkan onday sa mga amal ibadat duga ing amin makapapasin hinang pardusahan. Gaman in katan hinang marayaw, mamapasisin hinang mangi. Biya nasabot a riwayat sin Imam at-Tirmidhi. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iban paurulilong niya in hinang mangi, sin hinang marayaw mapapas niya. In hinang marayaw makapapas sin hinang mangi. Sumagawa tiar tanto siyabot in pagsarak karing di sin in siya makapapas sin hinang pardusahan, sawab mataw din karahan niya. Aun pakaibanan kamumpaatan niya. Ding hamangayat to, nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat sin Imam at-Tirmidhi, denga Ibn Hibban, denga hadisin Anas radiyallahu anhu, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna as-sadaqata tudfi'u ghadab ar-Rabb. Bunal to din pagsarak ka, makapugna siya makapung astul dugal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tadfa'u mitatas su'. Iban makapalayo kay mo ding hasangi kamatay in pagsarak ka. In bar iman mabasag magsarak kay niyan malayo siya hadugal astul sin Allah subhanahu wa ta'ala. In bar iman amin mabasag magsarak kay niyan malayo siya ring hasangi na kamatay. Bukod na kuin nagbayta, Rasul sallallahu alaihi wasallam, di magpuputing, di magkakabtangan ding hahawa nafsu niya bang bukon wahiring Allah subhanahu wa ta'ala. Iban ding pahamanga kalawang-lawangan sin karayawan amin siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa salatul rajuli fi jawfil layl.
amo na insambahayang sinhang katao hatungaan sindom. Ang pabiyas sa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Muadh bin Jabal in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin manunjuki pamanga sila amuin magbangon hatungaan sindom dumamaghimatungan patuhan. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Ukatan sin pamaranan nila in mga kukulangan nila. Ukatan sin pamaranan nila in kukulangan nila karna tumindog sumambahayang dumwa manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala karna buka nila. Haadab siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala iban hangad hulat nila hatutong basan sin Tuhan Rabbul Alamin. Ibanin hal sin mga sila yadto wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iban uno-uno na in kiaridjiki kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala piyag nanapa kanila piyag babalanja haran kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Wayroon hang sulag manusia in makahati makaingat bang uno in tiyataka makanya sin Allah subhanahu wa ta'ala tutungbasan haadlaw akhirat ding ha mga kaiinginan sin mata niya tungbas sin kakahinang ni amal ibadat ding di iha dunya. Wa salatul rajuli fi jawfil layl ding ha mga kalawang-lawangan sin karayawan siyabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amon ay sambahayang sindom tahajjud karna manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabot ta sahihu Muslim sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam afdalus salati ba'da al-maktubati qiyamul layl. Illa bi afdal na sambahayang sambahayang mapuasin sambahayang fardu amunain qiyamul layl. Amunain tumindog kaw sindom sumambahayang magtahajjud manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabuta sunanut Tirmidhi ding hadisin Bilal radiyallahu anhu sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam alaykum biqiyamil layl. Parihalaan nyo tuod, parulihan nyo in pagtindog sin sambahayang sindom biya sin tahajjud. Fa innahu da'bus salihin. Karna in siyayaon amuna ni naammalan sin mga sila salihin na kauna. Fa innahu da'bus salihin qablakum. Wa inna qiyamal layli qurbatun ila Allah. Iban bunnal tuod in qiyamul layl in tumindog ka sumambahayang magtahajjud manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inyan mahinang parsababan hikasuok mo patuhan Rabbul Alamin. Wa manhatun 'anil ism. Iban bunnal to rin qiyamul layl. Mana gahi siya pahinang pardusahan. Wa takfirun lisayyi'at. Ibanin qiyamul layl makapapas siya makaig sinhinang mangi sin pardusahan sin kangian. Sin kasaan sin manusia. Wa matradatun lidda'i 'anil jasad. Ibanin qiyamul layl in sumambahayang ko tumindog manumtum magjikir pa Allah subhanahu wa ta'ala matradatun lidda'i 'anil jasad. In siya makaduy makaig sin sakit ding haginhawabaran. In Rasul sallallahu alaihi wasallam mapuas niya man daytaanin Muadh bin Jabal radiyallahu anhu hapag tunay sin ka farduan pianduan sa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sin pagtunay sin kasunnat-sunnatan asupaya niya madawhat mahasil inlasa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karna hadis qudsi nasabbot sin Allah subhanahu wa ta'ala afarman niya ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه.
Masi-masin ipon kulong sin Allah subhanahu wa ta'ala magsusuok marika ko asawab sin kakahinang niya sunnat sahingga siya lasahun kulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. In bar iman amo in timutunay mga fiyardo kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta siyuno anya pasin mga kasunnat-sunnatan in siya yan makahasil lasa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Isyureng kato tanyo hindi mabaya paglasa sin Tuhan. Isyureng kato tanyo hindi mabaya humasil lasa sin Allah subhanahu wa ta'ala. In katan bar iman amuyat niya angot-angot. Mapuasya to namungin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala ukhbiruka bi ra'sil amr wa amudihi wa zirwati sanami. Biyaitaan ni Muadh bin Jabal, mabaya kakaulong niya panduan ko, suy-suyan ko, waitaan ko sin uluhan, sin pag-agama. Bang unuin hag sin agama Islam, bang unuin puntukan sin agama Islam. Kultu bala ya Rasulullah. In aki sin Muadh hoon ya Rasulullah, baytai ako. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ra'sul amri al-Islam. Nasabot in tafsir sin hadis ini. Akaybanan hadis riwayat sin Imam Ahmad. Din kan Muaz daysab. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna ra'sa hadha al-amr an tashhada an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. In uluhan sin pag-agama Islam amo na in magnaik saksi kaw sin wayroon dukaing Tuhan mapatot pagtag-ipunan amo na in Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon Tuhan dukaing mapatot pagtag-ipunan malaing kanin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon sa kutuniya. Iban bunnato din Muhammad ipon daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay inuluhan sin pag-agama Islam amo na in syahadatan. Bukon ini mujarrad lapal amo in hipamung musadja. Sumagawa hisiyo na manusia in magnaik saksi. Sinwayro undukaing Tuhan mapatot pagtag-ipunan maling kanin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban bunalto din Nabi Muhammad Rasul daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magtuy-on mga kiawajib kanya hipapahinang magtuy-on mga piyanglangan kanya papatagahan. Faman lam yuqirra bihi zahiran wa batinan falaysa min al-Islam fi shay. Hisiyo hindi niya akuhon. Paragbuson. Ding doon harin hawabaran niya in syahadatan wayroon ka Islam mabilang kaniya. Wa amuduhu as-salah. Iban inhag sin agama Islam amo na in sambahayang. Dang hisapan tuntabay in agama Islam inhag ni amo na in sambahayang. Inbay bangway roon hag niya tantuin siya malubo na sadya atawa kandi tumindog. Bihad turay sabin mano siya amoy nagdaraawa in siya Muslim pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumaka wayroon sambahayang daing doon kanya larak in pag-agama niya. Wadirwatu sanamihil jihad. Ibanin punto kan sin agama Islam amunin pag-jihad, pagluwas lungsad, haran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaibanan kataw tay manghuran takawakan mo, mabot makirit in pais. Mailuin ka anakan, mabaluin ka asawahan, asawab sadya sin paglugto nila pagluwaslong sa daran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan amoy in punto kan sin agama Islam, amoy in pagjihad, pagluwaslong sa daran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amahuli namungin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bimilaki zalika kullih. Nabaya kakaulong niya baitaan kuya Muaz. Sin amoin hikasampurna hikajukob sin amal ibadat yadtukatan. Kultu bala ya Rasulullah.
In agisin Mu'adh, hoon ya Rasulallah, bayta ay ako. Sabda sin Rasul sallallahu alayhi wasallam, kuffa alayka hada. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. Imisyarat in Nabi sallallahu alayhi wasallam timudlo padila niya ang pasya namong kuffa alayka hada. Puasad jalong nin ini. Puasad din dila mo. Bihantang na inu-inumad tuin Mu'adh bin Jabal. Ang pasya imiyan, ya Nabi Allah, wa inna la muakhazuna bima natakallamu bihi. May talong niya, hisabun pa kato, bistahon pa kato long nin uno-uno na pamungta. Sabda sin Rasul sallallahu alayhi wasallam, sakilat ka ummuka ya Mu'adh. Magamda ka long niya wala na biyog sakina mo pasikahan niya ya Mu'adh. Magamda ka wala na piyag anaki ina mo. Bang takitaon in katampalan sin lapal sin Nabi sallallahu alayhi wasallam in siya du'aum bil mauti ala zahirin. In siya dua apahang katao sin gamman nasadya bangman nalimun nasadya siya nalawa. Wala yuradu wuqu'uhu. Sumagawa bukon dayat in maksud sin Nabi sallallahu alayhi wasallam, bukon dayat in matutuod maksud sin Nabi sallallahu alayhi wasallam habis saraniya. Sumagawain niya to tanbihun minal ghafla wa ta'ajjubun lil amr. In siya pagpahimati sadyaring hakaligap. Tanbihun minal ghaflati wa ta'ajjubun lil amr. In siya pagpahimati dayng hakaligap, iban kaadjay bahambuk parakala. Hangkan siya nakaasubo, hangkan siya nakabaita, kan Mu'adh bin Jabal sakilat ka ummok. Magamday sab kawala na biyog sakina mo pasikahan niya. Wahal yakubun nasa finnari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Inhal ding di haruf istifham bima'na nafi. Hatinain ma'na niya la yakubun nasa finnari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Wayroon makatilakbo pamano siya harap pa pinar ka jahannam buat malengkan magsababan hapamong sindila nila mangi. Inistisna ding di mufarrag at inen hukuman niya kumugdan alal aglab atawa alal aksar. Atin niya in kamatauran iban sin kamaumuhan amuin mahinang parasababan tiranan hikasod sin mano siya pa pinar ka jahannam magsababan hapamong sindila niya mangi. Karna ring ha mga maksiyat mahinang sindila, upamahan niya biya sin pagsyirik patuhan Rabbul Alamin. Amunan sa laggo-laggo pardusa na hindi ampunon sintuhan. Ding ha mga maksiyat amuin mahinang sindila, amunain mamung kautungod pa Allah subhanahu wa ta'ala hawayroon panghati mo. Ding ha mga maksiyat amuin mahinang sindila, sumaksi kau pakabatilan. Dahing ha mga maksiyat amuin mahinang sindila, amunain tuhumaon mo inhambuk babae mu'mina saliha, nagzina, naghinang mangi. Ibanduwaing padinghat turing ha mga dusa kabair. Lapay na in mga dusa sa gair, biyasin pagputing, paglimot, pagtumbi, paglaka-laka, panggura-gura atay manghud mo muslim. Inikatan, hinang sindila, mahinang parasababan, tiranan hikatilak busin manusya paapinar ka jahannam. Hangkan makatote manghuran haaga ma Islam, patumtuman kuin ginhawa baran kudana in kamo, insubay kita nyo katan magmuhot-muhot pahinang marayaw, sarta parulihon tanyo ayaran, in hikasampurna sin ibadat tanyo, iban layuan tanyo, in katan uno-uno na hikakangi sin ibadat, asupaya tamadawhat, in rida rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin mahinang tiranan, hikasud nato palawm sin sulga, iban hikalappas nato, ding haapinar ka jahannam, sabab makatotay manghuran haaga ma Islam, minsan pabiya din himabain pangumulan mo ring dihababaw sin gumi, wayroon dapat in ikaw mo'y daparahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, laysal muhim man antal an, walakin nal muhim man satakunu gadan,
bukon in mahal ka bang isumano siya kaw biha unding diha dunya, in mahal ka bang isumano siya kaw haadlaw akhira, mahuli mamaida ko halapal ka sila sa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.